Food overbridge yengsinbiba watpadagi amot akai hundokfam oirakle. RPI athwalegi MSF की कुनबांगारक सुबह फाउंडेशन देगी थौरंग क्वा कैथेल दा लैबा महिरोय लुप असगी ऑफिस ता पांगथोखले. MAMI TV पाउमिन एंग ताबिरिब सिंगबो तरामनोक चरी पाउ संदोक ना पीजरे. BJP na lengak paiba horakpadagi achauba achievement ama oina sakiba foot over bridge ngasidi yengsinba watpadagi amot akai hundokpam oirakpata natana nisa saduna sana yunifam oiduna leire. Hiramasigi matangda MAMI TV gi editor Saidur Maibamna tongan ba foot bridge singda koina chatuna yengsilubagi paudam ama. BJP lengak lapatagi ahano kuton na oina miyam datang kiba over bridge masidi yengsin libo watpadagi mamitaw tare. Haiba foot bridge ngasi mapang karadadi nisa sabas nga nisa sana pamamadi slay yunay duna mo akai hundokpam oiduna leire. Yan masigi matang lengak asida yengsin litabagi mamitaw tare. Haiba tongsin ngasi mapalamdagi lapulang koi basina uhragati Manipuri yang na mai topa amani. Yan masigi lengak amdi mai yembisina athuwa mideng changbiduna thongasi aruba thongam oigana bukonabi. Yan masigi mari lengariba Impal Municipal Corporation की मैकें दगी जो आई वो थोंसिंग का यंग सिंदबक मा मिसाउन तारी मियां तो पाउ दम तरीबा साइदुर माइबम एडिटर MAMI TV. BJP lengang asina paikhalakpa chawkhat thorangi sharuk ama oina Impal City ki lambi lanthok lansinda asoi ngam thok tanaba haiduna haukiba kumjali singani taramapanda ahan boina kangla mamangda foot over bridge ama saki. Masigi matung tongan ba Impal City ki mafam kharada so foot bridge saduna lengaki mamal naidraba khudol ama oina miyamda sinakibani. Ministry of Road Transport की सेंथंग मखादा संजय इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ना लुपा करोड़ कया चंगना साकिबा फुट ब्रिज सिंग असी ngasi मौंग मरिल तादबा फिबम दा लेरे थोंग असिदा अमोद अकाई हुंदोकफम ओइबता नतना इंखलकलिबा नहा सिंगी निसा चादुना सना यूनाइफम ओइदुना लेरे कंगला ममांगदा लेरिबा फुट ब्रिज असिगी मथकता यो बोतल यावना तोंगान बा निसा मखल सिंग सिजिनखिबगी पोलम कया तादुना लेरंबा थेंगनरखि. Masitana tana mai thaduna nisa sanakiba manbagi mawongdasu ut kayasu taduna leirami lengak asina saukha thoranga mari leinana saramlaba matung satnabi amagumna makha tana hanna yengstinbidabagi mamidi sauna tare. BT Road mathakta sariba foot over bridge asiso amot akai mayam paisinduna leire Impal Municipal Corporation gi miyoi singna so amot akai sing sito khomdok pasu tawide oiriba fibam ase mapalamdagi lakpa lamkoiba singna ukhrabadi state asigi oina yamna ikai ningai ne. Hiram asida lengak na thuba matamda amadi akhanaba mityeng sanghaninge haibagi apamba fongdoknarade. Hiram asida lengak tanatana miyam praja singna so wakhal taminaba mathau tai. Republican Party of India Athwalegi National General Secretary Maheshwar Thaunajamna ima kaithel da laktuna kaithel ahum amadi temporary market ta koina satuna ima singa unaduna Manipur gi hawjik oiriba issue asigi matangda wari sanakre. Ima kaithel ahumgi kaithel lairembi ima gida kaithel ima singna luchingduna thauniraba matung paumi singa unabada Maheshwar Thaunajamna hai Manipur gi saktam kaidanaba ima kayana thauna fana ahing nongthel khaidana saba maset tumba maset tawduna lairiba se yamna sauthok saningai oi athauba kaya amana thawai katkiba kaya amana ngaktuna lairiba asida maitai lande haina utpagi thaudang amane. Matang asida ima singna thauna pibi basi laibak phabani makhatana Manipur gi damak hotnakigani lamdam asigi losingba khudingmak amato oina punsinduna ima laibak kandaba yade haiba pandamda stok thaba leitana hotnaminase hainaso Republican Party of India Athwalegi National General Secretary Maheshwar Thaunajamna phongdokhe.
कोई मैतै जाति कोई ग्रुप से कोई मुट पे यादे को हाइना खल्लगा राजनीति की डिफरेंसेस अमत थमदबिदा अमत तो इन वॉइस तौरगा चंजलगा अकोई येकनब से कनानो अकोई येकनब अकोई की मनुंग द लेशलगा मकोइना मनुंग द लेशलगा मणिपुर थुगाइना बोनरपा अकोइना मकोइदे लेबम पीरगा हराउ नुसिना लेहलमगा मकोइना मणिपुर थुगाइना तौरपा पैसा तांजलगा नोंमै लेशलगा अकोई मणिपुर बु हाटनब तौरपा मैतै मसाबु हाटनब तौरपा लेरिबा मयाम सिगी अकोई की मायोक्ता लेरिबा सिंसे मोय हाना तांथोकनबा होटनबिनसी मयाम अमतंग ओइरगा अदुगम अकोई मणिपुर अकोई की मनुंग दा इमु मनुंग दा लेरिबा अमोटपा लेरिबा मयाम दुसु सेकंड स्टेप ता कोई मुथत बोनसी खोई अहानबदा अकोई की मपानदगी चंगलिबा सिनकुकी नार्को टेररिस्ट अमसु इलीगल इमिग्रेंट्स अमसु मकोइबु सपोर्ट तौरिबा एनी कम्युनिटी ओइरो सी मयाम से अमुतंग मुथतनबा हाना होनसे तांथोकिनबा हाना होनसी हाना मयाम दा हाइजरी Manipur Students Federation MSF लिंखतखिबगी चाही कुनमांगारक सुबा फाउंडेशन डे की थौरम अमा इम्फाल की क्वाकैथेल दा लैबा महिरो लुप असिगे ऑफिस ता पांगथोखरे एल नंदा कुमार IAS डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन याउना मसक नाइबा मियोई सिंगना सरुक याखिबा थौरम अदुदा MSF की प्रेसिडेंट इंचार्ज इजम रोशन हाई मणिपुर दा तंगदु लैता दबा फिबम असे इंटीग्रिटी अमदी नेशनलिज्म दा बेस तौदबा अमगा अमगा नुंगसिना दबा थाजनबा वाटपा असि पुन्ना यूनिटी ओइबा वखलोंदा इजाती नुंगसिबगे वखलोंदा थबक तौमिनसे लैमिन्नरिबा इफुरोप इजाती खुदिंगमकी रिसर्च फोरम मल्टी इथनिक सिंगी अपुनबा फोरम अमा सेमदुना मणिपुर थुगाइनबगी तौरगलिबा थौरांग असे ngakthoksanaba sem sahaudrabadi मणिपुर की फिबम करी ओइरकनी तंबा ngamde मरम असना अखोई पुन्ना शांति की वरी सानदुना नुंगसिनबगी वखलोंदा संगसिनमिनसे हाइनसो फोंदोखे Chunik multi chunik singi unba अखोई फोरम अमा सेमदुना अखोई हिरमदम मणिपुर तंगलाइपा असिदा तोंगानबा अखोई थुगाइनबा सेमलबिबा सिदगी आक्थोकसनबा अखोई सेम साउद्रगदी अखोई हिरमदम मणिपुर से अखोई करोम चकदबनो हाइबगी वफम लाकनी अदुना मरम ओरकांदा अखोई इंट्रिगिदी अमदि नेशनलिज्म दा अखोई इन्फॉर्म ओरगा अखोई नुसिनबा फुरुक जाति पुनमक नुसिननबा फोरम अमखक लहलकांदा अखोई नुसिन हेलक्त्रगदी अखोई नाइसे लुपे यागनी हाइना अखोई समझगे मदुना अखोई पुन्ना शांति की वारी अमदि नुसिनबगी वखलवंदा अखोई चंसेमिनबा हाइबसिना थमजरगा पाउगी मरकथना अतेन ब्रेक अमा लौजरे पोगलक्तुना पुकनिंग वाखलगी अनाबा ओहले निसागी इपाक्ता ताउदुना मांगहलुरबा हक्चांग अमदि पुंसिबु महौसागी नुंगाइबा पुंसिदुदा अमुक हंजिलकनबा होटनरसि तिंजंग काइजंगदबा खुनाइ अमा सेमबदा नहाकी थौदांग अतुकी मतिक चाउ अहिंग नुंगथिल नाइदना अदोंगी ममन यामलबा पुंसिबु सेनेजरिबा याइपोकपा द रिहैबिलिटेशन एंड चाइल्ड केयर सेंटर क्वाकाइथेन अखाम लेकाइ हेना नुंगाइजरिबदी 24 hours CCTV दा मॉनिटर तौदुना डॉक्टर अमदी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिंगना कुपना सेनेजरी अदोंगी इचा इनाउ सिंग लाइंग मथौ तारबदी ngasi ngasimak निक्सिनबिरउ नत्रगा मखादा पिजरिबा कांटेक्ट नंबर असिदा तानबि All India Congress Committee AICC की प्रेसिडेंट लिलोंग मखा लेकाइदगी MD जाकिर हुसैन बो मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन ओइना हबलकले हाइरे निंगसिंग बयाई थौबाल डिस्ट्रिक्ट के लिलोंग मखा लेकाइदगी MD जाकिर हुसैन असे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की वाइस चेयरमैन ओइना लेरंबने लमदम असिदा थोगलिबा इरांग असिदा इमा लेबाक काइबा यादे हाइबगी वखलदा नारायण सेनादा खुल ngakpa चलुबा खुनराक पमयाय लेकाइदगी तोंगबम हेलेन गी मसा तोंगबम हेमबा स्क्रब ट्राइफसना नादुना रिम्स के ICU दा सिबा चंगबा खंगदना लेकनरी हाइरे हिरम असिदा लमदम असिगी मियामना मतेंग तौबिनबा अपोकपगी माइकैदगी हाइजरगले निंगसिंग बयाय हंदक नुमित उमनीगी ममांगदा खुन ngakpa खुनजा अमसु लेना असना मरम ओइरगा लेकनबा ngamdana लेखिद्रबने Social Development Association SDA amadi Thobal Bazar Makha Maira Paibi Anina Tera Khongsang Bida Lairiba Relief Camp Singda Sana Thaknaba Polam Sing Mateng Pangkre Hairi Thobal Bazar Makha Dagi Laikhidrabagi Imung Manungna Makhoigi Laikhidraba Ahal Singi Kumonga Mari Lainana Angamba Sana Thaknaba Polam Mateng Bibi Rakpagi Damak SDA gi Maikai Dagi Thagatpa Fongdoraki Kangluki Irang Asilengang na Thupa Matamda Loisin Bangamba Oirasanu Haina SDA amadi Thobal Bazar Makha Maira Paibi gi Maikai Dagi Fongdoragle Awana Tarba Lan Kalubani Given Lan in the Maramorakanda, Awala Luki Ming Makada, Social Development Association, Awal Bazar Maka,
ima mera paibising amasung ichenupi Bijita amasung inaunupa Thogram Sivananda akoi pulap tasanjaraga lan chaitheng piraba akoi iramdam akoi Kera Kongsang pi haiba sigi mafam asida control room gi halaman sing unadaduna awa apa sing kariguma khara mateng pangjari adna pangjabla lakpani Manipur sarkar na su haiba warba koi praja miyam gidang ta honabiri athubanamta honabiraba matungda haiba wana se amon tahan biraktanaba honabinaba akoi gi maiti dagi su thamjage Churasanpur District Hospital da dengue ki positive case kuntaruk thengnakhib galoinana district asigi malaria department na tongan ba mafam singda kanghida kapthokpagi thabak singsa thakre hairi district malaria loisangi maikai dagi miyam na laina asidagi ngakthoknabagi damak tawgadaba amasung tawroidaba thabak thauram sing khanghanba haure hairi tha asigi mapan phawbada manipur da thengnakhib dengue case lising ama sani supna mari gi manungda Imphal West district khak natana Laina asina nahanba miyoi chanipan kunipan laiduna district asida laina asina sauna sapo pikhibane haire aroibada maroiba pau amuhanna bris yengsin biba watpagi dagi amot akai hundokpam oirakle RPI Athwalegi National Secretary Maheswar Thonawjam ka Kaithelima Singha unakre MSF ki Kunmangarak Suba Foundation degi thoram kwa Kaithel da leiba Mahiroi Lup asigi office ta pangthokre matang asda MAMI TV Paulo Sinjare midyang tabiri singbo muka na thagatsari Pamdaba thodok wathok kayadagi charangnaba poglagtuna pukning wakhalgi anaba ohelai nisagi ipakta tawduna manghaluraba hakjang amadi punsibu mahausagi nungairba punsiduda amuk hanjilaknaba hotnarasi tinjang kaijangdaba khunai ama sembada nahaki thodang atuki matik chaw ahing nungthil naidana adongi maman yamlaba punsibu senajariba yaipokpa the Rehabilitation and Child Care Center Kwagaithen Akham Laikai hena nungai jaribadi 24 hours CCTV da monitor tawduna doctor amadi clinical psychologist singna kupna senajari adongi icha inau sing laing mathau tarabadi ngasi ma ningsinbirau natraga makhada pijariba contact number asida tanabi